Sinemukele ehlelweni asilimeni Maswati. Namuhla sila endzaweni yakuMalinza elawini sivakashele umlimi lomncane Melusi Dlamini. Lo lima tinkomo telibisi. Lo mlimi lona utaphinze asichushise kulabo labafuna lisito enhlanganweni yaka Youth Fund ukuthi uye wente njani ukuze ukuthi usitakale enhlanganweni lefana le. Silandzeleni kaMaswati sisangene ehlelweni sikhulumisa Melusi. Melusi, siyabonga Nkosi ukusemukela ekhaya. Sometimes ngiba confused nawe wento umsebenzi longaka ukuthi kusekhaya noma kuseplazini. Siyabonga Nkosi kusemukela. Ungumlimi wetinkomo telubisi. Yebo. Ngileyo indzaba lesitele namhla la ekhaya. Umuntu lomncane lo lima tinkomo telubisi. Manje Nkosi usithathe usibeke emuva ukuthi ufika njani la. Melusi nje uqalephi nje njoba uselijale limncane angibuka na ubuka le business yetinkomo telibisi ungayassociate nabantu labadzala ngaja ufike njani wena la Nkosi. Siyabonga ukusivakashela. Yes, ngimelusi ngoDlamini, I'm a dairy farmer. Ngiqala kuphi nje? Asuqale nje ukuthi wafundzaphi. Ngikhulele ngikhulele kuMalinza. Ngifundze kuMalinza community ngaqedza primary yami. Ngaphindze na high school ngafundza khona kuMalinza high school ngaze ngaqedza. Ngaqhubeka ke ngaphuma form 5 bengizamazamile but bekungasilo kuhle kakhulu. Yes, ngayowenda ku upgrader 2 subjects. Ngayo upgrader 2 subjects St. Francis eMbabane. Okay. Then 2016 ngangena William Picture ngawenda i-primary teachers diploma ngaqedza 2019. 2019. Yes. Iphupho lakho kusukela usemncane bofuna kwendani empilweni? Iphupho lami ngisemncane bengifuna kwenda 2 things. Ngiyathanda inombolo kakhulu, ngiyathanda netilwane. Okay. Because ngithanda 2 things. Bengifuna kwenda animal science, that was my first choice. Yesibili ke bekwenda i-BComs. Ngispecialize ku finance. Business. Yes. Ne-agriculture kahle kahle. Business ne-agriculture. Okay. Kahle. No. Ngivakala Nkosi. Manje William Picture sofika njani? Awu phela uyiphuphe letinye izinto otingende ngale ndlela yakho. Sengifikiswa eWilliam Picture ukuthi la bengithi ngizama khona apply. Yeah. Bebangangithathi ke sengithi ngalokho sineminyaka phela ke ngiyahamba. Sale ngizama ke totonke indzawo ke bagcine bayangithatha ke eWilliam Picture that was 2016. Sengigcine ngiyangena ngithi asengiphathe angithi ngizama ngibe ngiphathe something esandleni. Yes. Kwenziwa njalo Nkosi. So nyalo nje ungithishela. Kepha sikhanza la ekhaya kanjani ngoba phela ngabe uyafundisisa ke lokungenani. Ngingithishela bese 2019 ke la ka teaching sekunemali ayinanyana lamathi. Kuqashwa ngale minyaka so unfortunately kusaqasha lo 2019 bathi seqathile ukuthi baspeed bas absorb system nga teaching 2019 yalo 2026. Yes. Usesemelayinini? Uselayinini. Okay. Asiyekele leyo Nkosi asesikhuluma naye lesiteli. Nathi inkomo lesitibonako la ngemathole siyabona naletinye sitibonile ngale inkomo telibisi. Tingaki inkomo takho nje lo nangato le business? Currently le producer ko D6 kade rike sibala emathole lamasikati lamaduna they are not part of dairy so le producer ko D6 nyalo letingahle tingene production lesikhwetisile T2 maybe towards the end of this year or early next year nato tawungena production so ngasi inkomo nje lesebenta ngato T6 then ke tikhona letinye letinsikati but sesentincane tsakhula T4 2 they are confirmed pregnant then 2 tisakhula sengafika estage sekuthi singatikhetisa. Okay.
le business yetinkomo telibisi wayifundza somewhere khona la wayakhona esikolweni ukuthi lokhu kwenziwa njani ngeva nje ukhuluma ukuthi letinye setimithi usho ukuthi kune process yokuthi imithisa kwenziwa so kukhona lwati lonalo ngale business lo ndawo. Yes, ukhona lwati lenginalo. Bengimuntu ke lo attenda ama workshops abo dairy board. Lokufaka ikhathi nje ukukhwetisa letinkomo. Ngiyako sangaya training yako ngiyakhona nekukwenda artificial insemination. Ukukhwetisa yes. So bengathenda ama class aka dairy board because dairy board ngiyena lo ngathi ubuke bafuyi betinkomo telibisi. So bengathenda inqumbi yetinkomo bebasita ngelwati. So ilwati leliningi silithole nakibo nekuvakashela lamanye ama farmers because akhona lamanye ama farmers tinkomo telibisi. Lamanye bekakhona even locally although bahamba kwaba nema challenges but nje bangasibantu abalikhulu nelwati. But ukhetha njani le dairy out of all other farming ventures asesisho? Okay, idairy ngikhetha idairy yakwake babe wayenda then yahamba yaba netinkinga so ngikhethiswa ukuthi ibusiness vele lebengiyadi lebengiyibona. 2 khona lo mnyama ke lebekayenda bekakamazibuko lapha eTulu Sicusho kuMalinga. So vele bengikhula nasiye khona maybe basithumile siyothenga libisi ngiba nakuhawukela ngikhanzo badlalisa tinkomo basenga. So kwaba into vele ngidevelopa uthando nayo. So nasiyenda ihamba iba nema challenges ngabona ukuthi nangithola isikhathi ufuna ngiphindze ngibuyele ngibambe le business amane la because ngiyangibona ukuthi business lenayo potential ukuthi ingaba kahle. So beke yaqalwa ngibabe la ekhaya. Okay, hamba yaba netinkinga. Yes, then so nasocetha wena sothi hayi asangivuse lo. Yes. Okay, ngiqhubeke nako. Okay, ngosi mina somthathe asesithi nje ngumuntu lofuna ukungena kule business yetinkomo telibisi. Yes. Umuntu advisor ukuthi uqala kuphi? Okay, the first step ngathini ku cause yonke ibusiness ifuna ube nethando. First step ukuthanza nje tilwane because lana sikhuluma ngenkomo. Nangabe inkomo yayisaba vele sovele ukuthanza tilwane then ke nangabe ufuna ukungena kiyo so cause ibusiness yaka dairy vele ibuke baka dairy board so ngaya kubo officer la nje sinaye officer ngoyumbu lokusitako ngema structures ukuthi labo milking parlor afuna babe kuphi akusayithele. Then ke so ngaba ne access even yokovula sibaya kuba madibhane because lenkomo leti ati edam so utidibhela khona ufake eshokini sidibhe stand everything. So ngibuke laba bese bakunika lemvume ukuthi so structure bakucheckela ukuthi structure sakho up to date everything. Then ke sebangakunika ukuthi okay nyalo so ngaba nesibaya se dairy then you can start maybe the dairy so ngathenga into uqhubeke. Asuchaze leyo ingcingwana leyo nje adingane edam njengaletinye inkomo. Okay, lokubanga kudinga edam kuyedam njengalana nje nawe edam ganze 30 to 40 minutes yedam. So lokuhamba tiyele edam 1 tidinga energy. Le energy lengabe takha ngayo lelibisi setayi sebenzisa timovisha edam. Kwesibili dine mabele lamakhulu. So edam ufike inkomo ti gqume ngene ekhathe emandini. Titobhukusha kusuka emakhatane so tona ti akutilungele because tine mabele lokunye ke vele ti weak tingaphuka lula while tisagcuma tingena lapha. So ngiloko nje cishe lokunengi ukuthi asifuni ukuthi timoshe le energy bekhicita lelibisi tihamba tiyale dam phinde tibuye. Ngiko ke tona vele konke kwato kwendeka la. Kusho ukuthi ke Nkosi wena how do you deal with le indzaba emakhathane na konke lo? So unelidam lakho? Yes, sifake eshokini sitidipha weekly. So every week siyadipha siyaqala sifuthe. Okay. Yes, phinde sinokunye lokusita kusebenzisa nabo tick grace sifake endzaweni letikhwacile bo tick grace. Sendela kuthini noma ngabe nyalo nje ithe sama liyana nawe then sendela ukuthi noma ngaliyana le tick grace yasita ukuthi noma ngalomusi lemvula seyiwashile but le tick grease like emafutha yona ayisilula ukuthi ingawasheka. Okay.
lana tidlana inkomo elibisi nje sisikhulumele ukuthi when itele kutokhicida Yes. so mhlambe kune regime yokuthi ifuna idle ngendlela letsite mhlambe ungachazela umuntu lo ufuna kufuya ukuthi naye ufuna a setup kanjani ukuze ukuthi titophila leto tinkomo Kufuna usually 3% of dry matter yale body weight yabo basho kanjalo but it's just 3% of the body weight lekufuna idle ukuze ikhiciteleka but usually lakithi tidla tshani stipha tshani nyalo nje kusesama kahle digraze lo tshani because ithina sinelibabe sinetshani lobright libabe so okay bu nutritious lo tshani bethu so tidla lelibabe then nase sitisenga ke nsambama sidipha i-dairy meal simixe with i-chop then ngebese siyatisenga so tidla i-dairy meal ekseni tidla i-dairy meal nsambama so tidla i-dairy meal nasitisenga ekseni tidle nsambama nasitisenga letikhicitako emini tidla tshani so during the dry season bese siyatakela because kuba dry sitinike amabhele phindze sitinike ne-chicken litter simixe ne-chop ulo chicken litter lo phuma emahokweni etingukhu yes sitinika lokho simixele tidle ukuze tingayiluzi le weight eniqhubeke tikhicite okay le chicken litter ngoba ngathi kucala kuba scientific imixwa kanjani na ufuna ukuthi uyidle inkomo simixa nemu chop okay sikumixe nje but kufuna kube ngile fresh lesanuka le chicken litter because nase inzala imbesa ayisalunga okay then simixe ke nale chop nasine molasses sometimes sihlesinyeta ngale molasses okay yes bese ke tiyadla because seyinto lesa trainer setitayela then bese kuba nelibhele nemandi because le natidla kakhulu chicken litter iba nalokoma so kufuna bese mandi abela ikhona ukuthi tinathe nawe nje 6 wetinkomo leti khicitelako tikhicita kangakanani ngelanga ngelanga on average tiyakhona kusinika 35 to 40 liters of milk okay yes then ke lelinye ke libisi liyahlukana because sinala mathole nje lo wabonako la nawo athatha a certain portion of lelibisi because siyawafita lelinye libisi ke lihambe silithengise as raw milk then lelinye silithengise as sour milk okay lelibisi liya convertwa into a mass itsengiselwe i-community shothi konke le market yakho ila ngisho ukuthi la but ke asithengiseli abantu laba within Malinza kuphela kuyasuka abantu from Stegi from Simunye from Manzini from Babani from Hlangani sinema customer ngisho ukuthi all over mass usually laba kuthanda kakhulu vele ngila mass bagijima kakhulu bonile inkomo takho lana ukuthi kulethi ihlobo lelibovu majezi yes walikhetha kanjani kwakhona lo wakubuka na ukhetha lelo hlobo lo yes sakhetha amajezi just because amajezi they are easy to adapt kule weather yethu lelana hlanzeni kuyashisa so tingomo leti right and tingomo letikhona kone grazer tiyakhona noma betshani semncane kangakanani tona tiyaphumbutha tiyakhona lokuphumbuza unlike boma freeze ma freezer akakhona ikusavaza lana just because ikushisa kakhulu wona lungela indzawo lengathi inekubanza banza and ifuna nalokudla vele ihlale lo tshani bo right 35-40 liters uyakwena design because you are supposed to be a teacher nyalo so wenda tingomo is that enough money to sustain you as a man it's imali ke vele ngeke ngisho ukuthi never enough it's never enough but nje hayi imali lekhona ukuphila because ngiyakhona kwenta letinye tinto ngiyakhona nekuchubeka ngiyakhona futhi ne-investor back into the business okay yes although ngizengafiki la ngifuna kufika khona but i-progress ikhona i-progress ufuna kufika apha ngifuna kuona maybe mini farm
ngibe Okay. netinkomo yes ngibe nendzawo letaba right ngibe netinkomo yeah ngibe netinkomo ngisupply even product yami ngigcine ngifaka naseboma supermarket but mina ngifuna ke kuhluka ngifuna kufaka lamasesintu nothi la the other one ngifuna kufaka langa lengidawenda ngale traditional way bese ngiyawafaka ke TikTok abe available eTikTok. Mase sinfu Yes. ahluke ngani kunala siwathenga kuthini? La ngesintu kude lengu eDaku. Ayathi beka libisi nje litilatele ngikhipha umlasa. Kude lengu eDaku ukuthi kuvuthwe. So uyadivuthela nje. Then ngikhipha umlasa. That's the difference kunalala. Okay. Yes. I think sike sakhuluma la ngalenye income stream lekhona kule business yakho lekhulisa emathole. Yes. Isebenza njani yona? So kuleyo ke it's simple nakhona sithatha libisi just ukuthi ulesalitfole sikukhulisele siliphe libisi then wena ubhadala lelibisi lethu lesilifaka lelithole lakho. Yeah. Usually kuye kuba silikhulise for 3 months. So lelithole lakho lithola 2 liters welibisi ekseni lidle 2 liters welibisi entsambama. So then ke wena uyabhadala but now later vele uletha with a deposit yektikhomitha phela. Yes nawuda Futhi kahle kahle nje wena umuntu ubhadalela lo libisi lelitawudliwa kulelithole lakho. Lelibisi only then lokunye siyakwenda nje. Malini ke libisi lofuna ngilibhadale ngelanga? Ngelanga 72 emalangeni ibisi lofuna ulibhadale because ekseni liyadla 2 liters is 36 is 18 liter. Okay. Yes then suppose kuthi ekseni lidle 2 liters then entsambama lidle 2 liters. Okay. Endleleni noma na uqala sivile ukuthi uthole lisito ka youth fund. Yes. Kwendeka nini lokho kule journey yakho njengale farmer? Okay, njengoba ngishito ukuthi mina ngiqale 2019. Yeah. Then ke ngahamba kule journey ngazama. Then isito ka youth fund ngilithola 2023. Yes ngithola 2023 bayangifanda ke bangifanda ngemali enganga 30,000. Lapho bovele inkomo letingaka. Nabangifanda bengina 3 but unfortunately nabaqedza kungifanda khona lenye inkomo yabe siyangilimalela. Kanti yasinangithenga lelenye ngansi yaphila maybe a month or 2 then yabe se iyafa. But bengina 3 naba nangithuthenga nje lelenye. Bengina 3 by that time. All right. Tize tufika ku 6. Tifike njani? Okay, tifika ku 6 tifikiswa ukuthi titalene then letinye ke sitithengile because recently siphinze youth fund wang refinance nga 50,000 of which isikhonile ukuthenga 2 more wetinkomo. One of which ingene production. One of lo 2 then lelenye is expected ukuthi join soon in production. Yes. Malini inkomo yelibisi? It ranges between 20,000 to 25 because phela demand yakhona it's very high demand and ke atsakhona lokungena from South Africa ditela kangwane. If I'm not mistaken nje tagcina kubo 2019 futhi emuva kuna 2019 even kungeniswa ngedairy board. So vele discuss kutholakala within and ke nyalo sekunabo foot and mouth the situations iphinze ba worse. Bengithi ngisatoya lapho nje Nkosi ukuthi yini lobu lukhundla lihlangana nabo nini nema dairy farmers. Njengawe nje usawushida nalokuthi noma ngabe uyafuna ukukhula awukhona lethi inkomo atholakala lula. Akusangikhona ingena from South Africa. Kulukhuni bekuqala ngiloko ukuthi inkomo sakhona ukufaka from South Africa. Yeah. Dite kangwane lokunye ke kukhona la kuyitini business because njengoba ngishito ukuthi sinema customer cishe all over. So khanza ukuthi abasakhoni ukundlula foot and mouth. Yes, foot and mouth. Yeah. Nalamasi nalelibisi abakusakhoni ukuthi bani bakhona endlula. Ulalibisa ndlulu kepha.
it's a product. Yes, it's a product. So nyalo nje ema-customer akho nakatolithenga lana afuna aludle la Yes, funa ludle. Funa ludle. Akasakhoni kuya nale khaya. Akasakhoni kuhamba nale khaya. So yeah, ngithi ma challenges la khona la. Okay. Yes, late nale FMD. Asusitha umuntu nje lomncane lofuna uqala ibhizinisi ukuthi ku-apply njani le ka youth fund? Youth fund it's simple ngicase bantu labasha sekwathuthuka senabo social media. Yeah. Ngicase ngaba ku check al page labo baka youth fund ama forms bakhona online banetinombolo bayashaya bayabuda application kahle kahle ukuthi ba apply babe patient ke ngoba vele phela info sonke kuthatha isikhathi. Ngeke info ivele ithi boom. So balandzele ke ma processes because yonke into inema process bangasheshi ba give up because bantu babasha basanza into le fast. Yes. Kepha nje nabe ngifuna ku approach youth fund ufuna ngibe nani? Ufuna ube ne business plan. Ufuna ube ne business plan. Kahle ufuna ube nale idea usufuna kwendani because i business plan ngiloko usiwona ufuna kwendani. Then ngicase lama requirement akule form lamanye they are very simple. Tingathi temphakathi, titembuta setinkundleni. Yeah. So ma requirement ngicase la ngola la basic. Umvlo umshala ngakhona kuwathola. Konke kuyatholakala. Yes, konke kuyatholakala. Khona ka-apply individual. Yes. Khona apply ube inkampani. Ube company. Yeah. Khona apply as a cooperative if I'm Okay. not mistaken. Yes, nano cooperative. So wena nje wa-apply as an individual. Yes, Okay. So nemali yakho noma ungabe sofuna ukukhulisa lana usengayiregister inkampani thola imali lenenge. I'm not sure but ngicase nasengiyinkampani phela because ngabe kunema documents esengiyinkampani. Yeah. Ngicase maybe it's possible ukuthi ngingakhona kukwenda ukukhulisa. So yes. Wena sifiso sakho lana sekukhula yini? Ufuna kukhula ube ngakanani? Ngokwahlaba hlosi nje thina singaba nayo ukuthi your vision yokukhulisa le business yakho. Kona siyathi netingcinamba lesikhulume ngato. Yes. Ngifuna kuyikhulisa ngibe medium to large because ngiva ngathi i-dairy farm man la kangwane kude lo muntu esingamkhomba ukuthi yati nang umlokhu ikhita libisi large scale la kangwane. So kusifiso sami ukukhula manje ngibe mkhulu ngithole indzawo leti angivumela ukuthi ngikhone kwenda lephupho lami libe lifezeke. Yes, ngiproduce enough milk ngi-supply laba processako if ngabe ngingeni nami ukuthi sengifuna process Keepable cheese. Yes, ngipebo cheese. Yeah. So kuba kanjalo ukuthi ngikhiqide as much milk as possible because kune gap yelibisi even Ikhona vele seva ngalo bisi lonenge lesilidlawa la ekhaya ngilolo suka ngaphandle. Yes. Ngoba sikhicida kancane thina. Siyajabula nje ukuva usinawe ubonile le gap nawe wavala tikhala and so far akwendeki nje njengoba ubekusile lama quantities akho. Akaze kwendeke ukuthi uswele emarket. Akugagi. So noma ungangeta nje akhaza ukuthi you always beat. Yes. No le market ikhona. Manga yes iya flow. Siyabonga ngosi ungathini nje kumuntu lomncane naye lo sacabanga ukucala ibusiness ngala ka farming. What advice could you give? Ukuthi akaqale. Yeah. I-advice lengingamnika yona ukuthi akaqale lusito talikhanze endleleni abazama because step lesilikhulu ngesekuqala lokusuqala. Yes. Lengamadvice kona ukuthi akaqale as much as kungeke kube lula kunema ups and down but ke into nangabe ufuna uyenda uyambeke ugcina uphumelela. Right. Yes. Ngosi. Siyabonga xoxisana nawe. Ngibonga thina. Sifisela nenhlanhla kule umsebenzi lo so uqalile waqhuba wafika lana so ukhulu bemkhulu nje ubushido. Sigcine siwavalile lama imports noma siwa reduceile significantly lama imports LB7. Siyabonga nathi sibonga kakhulu ukuzivakashela. Hayi sithembe nanibuya ndawukhanza sekukhulu kakhulu. Yeah. No. Siyabonga. Ngibonga thina.
Yeah.